دما خوش به بینرین هیجا ایرو 14 آذر 2022 روزان روزا دوشمه بو یارو کشورن هری سرکه او هری بالکش ین ل سرانسری جهان رودانه اما هول بدن دناوا 20 دقیقه چین جهان ده جوار پیشکش بکن. بله جارکن دما خوش به بینرین هیجا روسیا هر روزا درباز دبه ایریشن خواهین لدیجی اوکراینی دجوارتر دیگه لناو پایتخت کیوی آلارما که زیده هیا دنگ سیران جناوا کیوی قد کم نابه ده تو بارنا روسیا یا سر کیوی ده 2 سیویل هاتن کشتن ریوبریا کیوی جی ادعا دکه که جدس بیکا شهر حتی ها بیتری 2500 سیویل جالی روسیا و هاتن کشتن دوین آبری ده لیدری چچنیستانی کادیروف یا وکه پیاده پوتین دی بناف کرنجی راگهاند کو او لوکراینه اوکراینا دنگی سیرنان کم نابه. به دنگی سیرنان را پایتخت کیو بوی جه آرمانجا ایریشن روسیا. در انجام توباران الاواهیه که نه قاطیکت 2 کس هاتن کشتن. جا آواهی 63 کس هاتن درخستن. ده همان دمیده هزین روسیا ایریشی کارگاه آنتونوف کرن. لباجار سومیه دکوه با کور روشلات ولات جی همان روش هیا. ده ساعت شویده جاره کدن باجار دناوا ایریشه که دشوار دما. لباجار آهترکایی ایالتا سومی ده ایریشان ده 3 کس هاتن کشتن. Доброго ранку, шановні українці. جیگرا سرکومار اوکراینا ایرینا ویرشوک راگهاند کوان کاریا 240,000 کسی جهری من شر بون جهندن و کویزن. ایرینا که امنی زمان کجبری ریشین روسیا آلیکاریا جبو باجار ماریوپول هاتی شاندن نکشته جه خواه. شورمنده سرکومار اوکراینای اولوکسی آریستوفش اشارت به آرمانجگرین روسیا جه سویلان را هاته کرن و گوت. روس دخوازن باجر جسر روی عردی راکن. لگوری دانه فرمیین رایدارین هریمه بیتری 2500 هاتن کشتن. سرفرمانداری اوکراینای بلانچه داوی نافبر 24 سباته و 13 آداری ده اشکره کرد. لگوری وی نیزی 13,000 لشکرین ارتشا روسیای ینکو ایریشی اوکراینای گرن هاتن کشتن. 77 بالافر، 9 هلیکوپتر، 389 تانک، 1249 وسایط زرخی، 105 توپ، 64 پرگالین آویتنا روکتان و 34 پرگالین پاراستنا هوایی ین روسیای هاتن تیک برن. هر وها 617 وسایط، 3 بوتن لزا سویک، 6 وسایط سوتمنیه و 8 بالافرین به مرووین روسیا هاتن بیکرگرن. بردفکه وزارت پاراستنایی روسیای ایگور کناشنکوف لپایتخت موسکو داخویانی کدا و دیار کرد که هزین چکدار این روسیای و ریوبرین بناو جوداخواز ایل دون باسی لأوکراینای بپیش فدیچن. کناشنکوف راگهاند که 3920 بیناسازی لشکری ین ارتشا اوکراینای هاتنه تیک برن. دوین آف بریده لیدری چچنیستانی رمضان کادیروف لأوکرایناییه. چچنیستان که یک جهری من دبن فدرالیا روسیای دیه با آلوزی و لیدری وی کادیروف هرتم بالکشاندیه.
کادیروفانی زمان کج بو هفدیتنا لگل لشکرین ولات یل دردورا کیو سردانا هری میکریه تلفزیونا چچن گروزنی دیمنین کو کادیروف لعوده که تاری بلشکرین چچن رد آخوه جه حساب خوی تلگرامی را پاروکر هات ادعا کرن کو لشکر و کادیروف لسر اپراسیونه که 7 کیلومتر لنیزی کیف آخوینه روی راستی شرد چاوی یک جه ولاتین لهرمی ده دکاره وردیتن مینا کووینه او دیمنین نه آداری لباجاری مایرپول هاتبو کشاندن ده ایریشا ارتشا روسیا لدیجی نخوشخانه که ده جنا دوجانی خلاص ببو او جبو نخوشخانه که دن هاتبو واگو هستن دیمنین وان کلیان جی ده چاپمنیا جهانی ده بلاو ببون دنگ ودابون هات راگاندن کو افجن او پتکاوی تاوی همو هولدانان جیانا خواه شتزدانه. وینه کو دمان جنا دو جانی لسر داربستان جبو نخوشخانه که دن هات وگو هستن دروژوا مدیا جیخانه ده دنگه که زیده ودا بو. اوی یک دقادا جیهانه ده لدجی روسیا بخوره بردکن تندانی بو و دجوینن پشتی بویره پیک هاتنه ده هر تم روزنامه‌وانان برس جره و بریا روسیا کرن. دوینه پشتی ریشه ده ده خویا کرن کو جنا دو جانی لسر داربسته کی بو و به دست خوشی هینا پتکا خویا دزدکی خوده ده پاراست. هر وها دیمن وینه نجالی خباتکارن بشان لزگینو دلخوازان و هاتنه کشاندن جی نیشان ددن کو روی جنا دو جانی جترسا سپی بویا. لگوری آژانسا اسوسییتد پریس اوینه یک جده من هری هوانه یه رخصتنا موسکو یا اونوز دروژن لدجی اوکراینا دای دست پیکرنه. پشتی ریشا هوایی جنج بونا خوشخانه که دن لدر دوره هاته فکوستن دما دایک پید حسکو بتکاوی مریا او جدل قیر دکا او جبجیشکان دخوازه کو ویشی بکوژن. بجیشک تمور مارین آنی زمان کو دما جن آنینا گلوان هستی لنگی ویج جدر کتبو بشک ویجی پرچ قیابو. مارین دیار کرکو بجیشکان پتک بسزاری درخستنه او گوت لیتن نیشاناین کو جیان دکر نبو. پشتی وی همو حولدان جبو خلاص کرنا دایی که پیک هاتنه تاوی دستوردانه که بیتری 30 دقیقان جی تا انجام نهاده بدست خستن. بجیشک تمور مارین دیار کرکو هم جن هم جی پتک تاوی همو دستوردانان جیانا خواج دستانه. جبر ایریشا لسر نخوشخانه دست پیکه ناوی وی نهاده زانین لی پشتره هفجین و باوی وی جبو ورگردنا جنازه سر لیدان کرنه. ریوبرین موسکو ایریشا لسر نخوشخانه حول دابو روانی شنبته. موسکو ادعا کربو کو هیزن لشکری نخوشخانه بکار دانین تا بشک جریوبرین روسیا دیمنین بویره وکه سیناریویا که هاتی چیکرن جی پیناسه کربون. باجار مریوپول کود بندور پیچا لشکرین روسیایی دیا بیتری هفته یکیه بینان آو و الکتریکه موتورن الکتریکه جی جبو جهن نیشانگریه تینه بکارانین. بلو هر ماریانا فیشی چریسکایا کو اوجی دهمان بویره دبو پشتی ریشا هوایی کچا خوچه بو و ناوه ورونیکا لیهاته کرن. لأوکراینا روشا ویران لبرچاوان خویادی که پیلا کوچبریا جه اوکراینی بر به ولاتین اوروپای و ولاتین روش آوی نرحد که دناوا هفته روشین دست که ده بیتری 2,808,000 کس نچارمان جوالات کوچبر ببین او بری خوابدن ولاتین جیران سر حکومت اوکراینی زلنسکی جاره کدن ناتو هشار کرو گوت گر قاده هوایی یا ولات نیه گرتن و دمکه نیزده موشکن موسکوی لناوا خاکا ناتوی بکوین ریوبریا امریکا جه ادعا دکه که روسیا بیچاره مایه جبو آلیکاریا خو آویتیه بردریه پکینه. راستیا شر اوکراینا به پیلا کوچبریا لسر سینور ولات خویاد که. ایریشا روسیا لدیج اوکراینا
هجدیه کو به 100,000 بکبن سریا کوچبریه. کمیسریا بلند آپنابران آنتوین یک بویی تکلداری کریزا پنابران آل اوکراینای دانین جی چاکانین جودا هاتنه به دست خستن پار بکرن. دداقیانی داها دیار کرین کو دنابرا 24 سبات و 12 آداره ده 2,808,792 کس کوچبری ولاتین جیران بونه. پرانیا وان کوچبرین اوکراینی لپولونیای هاتنه بجه کرن. کمیسریه هشیاری دا کو اگر روش لأوکراینای زیده تر ببه دبکو حتا 4 میلیون سویل جی جوالات برون. جالی دن به لگوری کمیسریا بلند آما فمروان آنتوین یک بویی دنوا 17 روزین دسپیکین شرده هریکیم 596 سویل هاتنه کشتن و 1,607 سویل جی بریندار بونه. سرکومار اوکراینای ولودومیر زلنسکی ببیر خست کو ناوند آشتی و اولکاری یا ناونتوایی به روکت روسیای هات آرمانج کرن و دیار کر کو اگر عسمان اوکراینای نه گرتن دبکو ولات ناتو ین 20 کیلومتر دوری وانجی بین آرمانج کرن. زلنسکی دا خافتنا خواه یا داوی یا بو گل وها گوت. گر هون عسمان اوکراینای نگرن که مکمایه موشکن روسیا ویل سر خاکا ولات اندام ناتوی بکوه. هر وها شورمند سروکوماری اوکراینای جی جاره کدن دا خواه زلنسکی یا هفدیتنه که روبرو یا لگل سروک روسیای ولادیمیر پوتین آنی زمان. دنابره ده ایرو جارا چاران شانده روسیای و اوکراینای جویان. جوینا بریا اونلاین پیک هات ده جاره کدن تو هیوین کود هاتن پایین پیک نهاتن. وزیر دربه اوکراینای دمیترو کلیبا دیار کرد که د پیوندیا تلیفونی یا لگل وزیر دربه بریتانیا لیز تروز ده وان مجارین فرض کرنا جزاین زیدتر لسر روسیای گوتو بیش کرنه. کلیبا د داخویانی خواه یا لسر تویتر ده دیار کرد که د پیوندیا که تلیفونی یا لگل تروز ده بحثا فرض کرنا جزاین نو کرنه. هم وقتی وان آلوزیان جواشنطون ادعای اقبال کش درکد. ریوبرین امریکی ادعا کرن که روسیا جبو شر الاوکراینای داخوازا آلاوین لشکری و پیشگیری جی چینه کریه. لگوری نوچه روزنامه نیویورک تایمز برپرس وها گوت. روسیا جبو آبوری خواهد بین جزایان دفتسی خلاص بگه. جپکین پشتوانی آبوری خوستیه. چافکانیان جه روزنامه را تکلداری هلوستا چینه تو آگاهی ندایه. اوروپا دناوا شرد هولد ده درسان جه روشاهی درخینه به گربانا شری لأوکراینه را اوروپا جنوب لزدایه هیزا لشکری خورد بکه انستیتویا لیکولینا آشتیا ناونتوی یا ستوکهولم سپرای راپورا خواه یا لسر مجاری اشکره کر انستیتوی گوت پشتی شری لأوکراینه لأوروپا کرینا چکان زیده بویه. انستویا لیکولین آشتیا ناونتویا ستوکهولم راپورا خواه لسر فروتنا جکو کلوپلین لشکری لسران سری جیهانه اشکره کر. در راپور ده دانه ناوبرا سال 2017 و 2021 و 2012 و 2016 هاتیه برهف کرن. در راپور ده هادیتن کو بازرگانیا چکان آل جیهانی جسدی 4 بهنوک 6 کم بویا. لیتوی ویجی ولاتن اوروپای لیچون خواهی لشکری جسدی 19 زیده کرنه. لگوری ولاتن دن ای جیهانی در راپور ده هادیتن کو زیده بونا هری مزن لأوروپای هاتیه تومار کرن. یک جب سپورین کولینا انستویا لیکولین آشتیا ناو نتویا ستوکهولم پیتر ویزمن افروش بچکرنه که پر بفکار نرخاند. سروکی بشا اولکاریا اوروپای یا انستویا لیکولین آشتیا ناو نتویا ستوکهولم و پسپور روسیای یان انتونی گوت زیده بونا چکل لشکری برسوک ناتو یا لسرداگر کرنا روسیا لکرمی یا 2014 و ایتیشن وی ین لسر دنباسیه. آنتونی دیار کرکو ناتو جو پولیتیکایا خویا کم کرنا لیچونا پاراستنه یا بسالانه وگریا و دویواری ده زیده تر خرج کر. جالیه دن و دما شر لأوکراینای دوام دکه هنگو هردنین دفروتنا چکان ده باله دکشینن. هیجای گوتنیا کو فروتنا روسیای کو پشتی دولتن یک بوین امریکا دویمین فروشیار چکان ای جیهانیه.
د دما راپورا 2017 و 2021 ده ji sedî 26 kêm bû. Li tê gotin sedema kêmbûna firotina çekan a Rûsyayê bi van her du welatan ve girê daye. Hat ragihandin ku ev welat Hindinistan û Vîetnamên di raporê de tê dîtin ku firotina çekan a Çînê ji sedî 31 kêm bûye. Ji ber vê yekê tê gotin firotina çekan a Rûsya û Çînê ku li rojava weke têra xwe xeternak tê dîtin di heyema 4 salan de gelekî kêm bûye. Lê Amerîka li gorî salên derbasbûyî firotina çekan ji sedî 14 zêde kiriye. Hat destnîşankirin ku Fransa ku di firotina çekan de welatê sêmî ne, firotina çekan bi rêjeya ji sedî 59 zêde kiriye. Di nava demên hatî diyarkirin de tê dîtin ku Ukrayna ti çek nekiriye. Tenê di demên dawî de balafirên bê mirov ji Tirkiye û hinek çekên dij tangan ji dewletên Yekbûna Amerîka û Çekya kirî. Lê pisporên rêxistinê diyar dikin ku êrîşa Rûsyaya li dijî Ukrayna koka erdêngariya Ewropayê daguhertin. دانوستاندنên peymana nukleeriya Îranê rawestiyane di navbera Tehran û Moskoyê de jî ev yek bûye sedema nehrehtiyan. Wezîrê Karê Derve yê Îranê Hüseyin Emîr Abdullahiyan ji ber ku Rûsya bi daxwazên nû li pêşiya hevdîtinên li ser mijara nukleerî dibe asteng diçe Moskowayê. Berdevkê Wezareta Karê Derve yê Îranê Seyd Xetîbzade diyar kir ku Emîr Abdullahiyan ji bo meşandina hevdîtinên li ser mijara nukleerî sibe diçe Moskow. Beriya niha bi 10 rojan dihate payîn ku di hevdîtinên Vîyanayê de li ser nukleerê peymanek bê amadekirin. Lê Rûsyaya ku ji ber êrişa wî ya li ser Ukraynayê ji aliyê welatên Rojavayê ve cezayên tund hatiye ferskirin, pêncî adarê daxwazên nû kiribûn. Rûsyayê garantî xwest ku pêkanînên Amerîkayê bandorê li hevkariya aboriya bi Îranê re neke. Wezîrê Karê Derve yê Dewletên Yekbûn Amerîkayê Blinken ev daxwazên ku hevdîtina dan rawestandin weke li dervê rojevê jî nirxand. Berê bînerên hêja li Kolombiya hilbijartin hebûn di hilbijartinên de pakt a dîrokî ku hêza bingehîn a muxalefetê desthilatdariya muhafazekar e li Senatoyê ya ji 102 kursiyan 17 endam bi destxistin û bo Partiya Yekemîn. Niha jî pakt a dîrokî xwe ji hilbijartina serokkomariyê ya ku wê di meha Gulanê de pêk werere amade dike. Li Kolombiya ji bo hilbijartina Senato û baskê jêrîn yê parlamentoyê bendawariyeke zêde hebû. Beriya hilbijartina 13 adarê pêk were, bankeke zêde li 39 milyon hilbijêrê hate kirin ku biçin ser sondûqan. Duh piştî van bangan, Kolombiyan berê xwedan navendên hilbijartinê. Gerêlayê berê Gustavo Petro ku derbasî pêşverûtiya demokratîka civakî bû, di hilbijartinê de bi serket. Pakt a dîrokî ku rêxistiniyeke çepgere li hemberî desthilatdariya rastgir encameke dîrokî bi dest xist. Pakt a dîrokî li Senato ya ji 102 kursiyan 17 endam bi dest xist û derkete pêşiya hemû hêzên din ên kevne şob. Li baskê jêrîn ê parlamentê jî koalîsyona çepgir ji 165 kursiyan 25 kursî bi dest xist û cihê xwe di rêza duyemîn de girt. Partiya Liberal 32 kursî bi dest xist û bû Partiya Yekemîn. Partiya Navenda Demokratîka Serokkomarê Rastgiriya Tund Ivan Dökû derbeke giran di hilbijartinê de xwar. Navenda Demokratîk sala 2018 di hilbijartinan de temsîliyeta herî bilind li Senatoyê bi dest xistibû. Gustavo Petro piştî ku encam hatin eşkere kirin got, pakt a dîrokî di dîroka komara Kolombiyayê de encama herî pêşverû ya baş bi dest xist. Em li ber wê yekê ne ku di tûra destpêkê de di hilbijartinên serokkomariyê de
بسر بکوin. Hilbijartinên Serokkomariyê wê 29 gulanê pêkirin. Di hilbijartinan de wê îvan careke din nebe namzet. Hikûmeta muxafezekar a ku ji ber nelrêtiyê bûye cihê nerazîbûnan di vê namzeteke nû diyar bike. بلبینەرین هێژان و چێنمێن جیهانی لەڤر بداوی دەبن حتا سبە جارێکە دنە مۆرن پێشیا و بمن دناوە خێر و خۆشیێدە هەر شاد و بەختەوار بن.